Ay, hoş geldiniz konaklar. Sağ olunuz bizge. Süйтіп kelip bizim halkka жийганыңызга sağ ol aytamiz. Sağlık versin Allah Taala yaşauga da. Kırda yürgönlörgө, үйдө yürgönlörүмүзгө de bärisine de tınçlık versin ya Allah. Aurudan, sırkaudan saklasın bir Allah özü dep. Сөйтіп жүрегіме алып сүйіп келдім өзімді. Қарт болсам да 85 жасымда болат мен. Болсам да балаларға да тілек тілеймін деп келдім. Алла тілеген тілегімді берсін я Алла. Сізге де сау болыңыз қуатым келгеніңізге. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Kabullu gününe karşı etsin. Sonşağı da yüreğim alıp kelgemin tilep. Sağ olыңыз.